kuće, idi na ustani i oslobodi se. Za nema svoj stav, za nema svoj stav, za nema svoj stav. Za nema svoj stav, za nema svoj stav, za nema svoj stav. Zauzmi glas, zauzmi glas. Brate, ustani brate, nauči ga brate i jedi mater. Ljubavi ima, voli se jako do vas. Niko neće da ti nakon jebe se sebe. Muzika svira dok nema morate. Nema ni mira dok nema strane. Poštovani građani, evo okupili smo se danas, nažalost, ovo kišno vrijeme je malo rastjeralo ljude. Okupili smo se ovog 9. maja na Dan Europe, Dan borbe protiv fašizma, sa namjerom da i u našim gradovima to bude početak neke borbe za poboljšanje položaja radnika, kao i svi koji svoja prava ne uspijevaju ostvariti pravnim putem. Pozvali smo sve građane, penzionere, nezaposlene, invalide i sve druge Zeničane i Bosance i Hercegovce da nam se pridruže u mirnom protestnom okupljanju širom naše zemlje, jer je situacija u zemlji stvarno postala kritična. Radi se o vrlo teškim uslovima, plate se ne isplaćuju ili se isplaćuju neredovno, kao da je u pitanju neka milostinja. Radno vrijeme je duže od propisanog, prekovremeni rad se ne plaća, pravo svakog uposlenika na godišnje odmor slobodne dane još se redovito krši, a sindikalno udruživanje se masovno sabotira. Rasprkuće državnog blaga su za nevjerovatno male novce rasturile prije ratne gigante. Nekad uspješne fabrike sad se sjeku u staro željezo, a radnici se istjeruju pred kapije. Potkupljivi političari, uposlenici institucija, odgovorni za sprovođenje zakona o pravima radnika, okreću glavu i pravi se da ništa ne vide. Čak i u slučaju dostavljanja dokaza, ta pokretna prijava žalbe iste guraju se duboko u fioke, da se na taj način osigurava da predmeti protiv poslijeratnih poduzetnika uredno zastari i zaboravi se u tim ladicama. Ja mislim da je krajnje vrijeme da se svijest naroda probudi, što je najveći problem, i da počnu sami odlučivati o svojoj sudbini i sudbini svoje djece. Nemojte dozvoliti da nam šaka korumpiranih političara uništi ovu lijepu zemlju dok se oni bogate preko ovog napaćenog naroda. Ja ću samo još u ovom malom uvodu da vam kažem da ovaj skup koji smo danas organizovali su podržali i organizovali Akcija građana, Front, Sindikat Zenica stana, Sindikat Komrada, Udruženje civilnih žrtava rata i invalidi rada, Udruženje gluhonijemi, Omladinska radna brigada, Tito, Josip Broz Tito. Ako sam nekog zaboravio, nek se izvini. Uglavnom imamo dosta ljudi koji su došli sa strane, iz Srebinja, iz Sarajeva. Da ne nabrajam, svi učućete i svi će izjaviti svoje mišljenje o ovom svemu. Hvala najljepše, ja bi otvorio ovim skup i pozvao bi naših prvogovornika.